Those three changes the coach mentioned is just to freshen up the squad a little bit, brings a different type of energy. I think they expect. They'll be wearing blue today. Goodman Mosele, former Orlando Pirates midfielder. And the Pirates is one of those teams that utilize the width a lot. We'll see him on the one side and Lungu on the other. Mashangwani will definitely be playing behind Mbutuma as the attacking two. And it looks as if they will be getting matters underway. Just 2 wins in 11 home matches against Orlando Pirates, and although this is at a Costante Spisi, Arapasco Pago John Hoto per Babelo Sentia, e a Cupoga Maggiofna Packet to run with Maposa when I get Danami, also in Apolisa, Mbutuma, Apolisa, Uno Shijuno Senti, Sibidi, Nanitoba, Otini of Ciscano Pepe. Nabege epeka chakashele na ngago shunu nkani Pumela na pantle pora lake Yanela Mbutuma la Phezulu bakubuka ke umgadli ngizokutshela ke ngaye speaker phake pora ka Dion Hoto Apolisa Windo Tanwabali Chuchukomlotshwa mangimpheka nje insizwa ke ngithi ke mangiyibheka nje ubona ke leli thuba lakhe Apolisa bese ke ngicabanga ke lesisho ke esithi dreams delayed and no dreams denied. Lensizwa ke mbukeli Tito Aiko yavinjwe phola lakhe uTito Figueiredo buyana lolizwa uTito emufukela phakathi tapelo Mukoboti Tipura Glaura Pagi, Sergio Camis, Chipa United, Sergio Camis! Otiazama Sergio Camisa. Ulchore la Pagi Monya lo Kiberi Passi. Ogunya le Somnele. Umutu ke wonya le Soguta ke Sergio Camisa. Ora ke utige agla tombelo ko ngakfelwa. Utige ngiyasama la Pagi Sergio Camisa. Ebe connecte kahle ke yena. Pagamisa Dion Hoto put a loud up on the Pirates. Pagamisa Dion Hoto. Sevenza Stanley Nobali. We are last Stanley Nobali. Aku pakai jaga shuttle aku shuru engkani. Gangan. Imran Jones in swinger. Imran Jones. Hey, Nanito. Musele Sipochain wa Puma akangalibamba baliyeka be Orlando Pirates la bamba eboxini enhle inswinga ka Imran Jones Goodman Musele ulisabile kona sarafasa pa Imran Jones koroge le bola Chini kono Pepe nange uTito ke manje phusha lapha ke Imran Jones uzomcela ke eceleni ke no Pepe uzomcela ke nasi ke la iqale khona Imran Jones usale phansi kwathoka umdlalo omuhle uqhubeke asebelulwela ke le bhola bobabili ke noTito Ngihleke ke mina mangabe umdlalo ephushwa esifuba one for you Riva liyadliwa ibhola lakhe Apolisa wenze njani Mbutuma Yanela ayiveza le phasa Tito Windo Tanwabali Pascal nokusho kushakana pass la khona uyihlalele ihambe no Yanela Mbutuma enhle ipass ebona lapha ke Tito wagoqa amadoda wawaqeda uTito sekuthiwa ke kahlabe adle uthi Juno wabali kwagogezo Siema speak up make them dance Cameron Johnson Tito phakathi boxini Kalakata Company Lungu
Lungu wayenza nje kuSuperSport United, amatsatsansa aPitori ebenza nje kuSiwelele ephakathi ebhoxini, wajika uKampani Lungu, bathi jika Kampani Lungu siyakubuka, wabhekana noStanley Nwabali, yadlala iTV, wozobuka izophakamisa uDion Hoto pelepele babela basendiya, ekhona kick Orlando Pirates eyiphakamisa uDion Hoto, bazofuna amakhanda phakathi ebhoxini, Khalakata Maphakania uyaliphakamisa Dion Hoto, uphakama yedwa libone Siema, yadlala iTV, imali noma ibhokisi, uthukhethe ibhokisi kuvele phume Orlando Pirates, yenza nje 2 Orlando Pirates, not Chippa United. Kampani Lungu, Masilela uyayiqala ke manje ishow Masilela, udwe madoda abalandeli sebabonile amagoli amabili, nange lapha ke Mukubode befuna ke uDion Hoto waseliphazamisa lapha ke Cameron Dansela, muhlu Masilela uthi ishow iqalile manje madoda. Sipeka lapha ke ibhola leChippa, sebenza lapha ke muva Sipho Chaina, uyasebenza lapha ke muva Sipho Chaina, nathi ibhola leChippa United futhi uyavimba libone Siema, madoda nawo bekhanga ke muva Msendami Khalakata esuka ebhenjini Tsukutsa Ntweu, Daniel yena ke Daniel Msendami udlala lapha ke elihle ke igoli lokuqala ke kule season, boy Muhlumetsi gangile ke lapha ke muva Daniel Msendami wabhekana noNwabali, yadlala iTV, yadlemnyam